Jawai tu sa kajaman na makaitina na sulibat. Saka tutsua kajaman aureja supui na kainwa cemas. Imazai tua pina sa sebali-balitan jaisangas. Imazai tua 20 katu 5 kayam. Imazai tua ita karam 70 katu ita karam.历代至上25章1节到31节。大卫和众首领分派亚萨、西曼，并耶杜顿的子孙弹琴、鼓瑟、敲把、唱歌。他们供职的人数记在下面：亚萨的儿子沙科、耶瑟、尼探雅、亚沙利拉都归亚萨指教，中晚的旨意唱歌。耶杜顿的儿子基大利、希利、耶沙雅、哈沙比亚、马达提亚、示每共6人，都归他们父亲耶杜顿指教、弹琴、唱歌、称谢、称颂耶和华。希曼的儿子布基亚、马探雅、乌薛、西布叶、耶利摩、哈拿尼亚、哈拿尼、以利亚他、基大利提、罗曼提以谢、耶斯比加沙、马罗提、何提、马哈秀，这都是希曼的儿子，吹角颂赞。希曼奉神之命做王的先见，神赐给希曼14个儿子3个女儿，都归他们父亲指教，在耶和华的殿唱歌、敲把、弹琴、鼓瑟，办神殿的事务。亚萨、耶杜顿、希曼都是王所命定的。他们和他们的弟兄学习颂赞耶和华，善于歌唱的共有288人。这些人无论大小，为师的、为徒的，都一同自谦，分了班次。自谦的时候，第一自出来的是亚萨的儿子约瑟，第二是基大利，他和他弟兄并儿子共12人。第三是沙科，他和他儿子并弟兄共12人。第四是于喜利，他和他儿子并弟兄共12人。第五是尼探雅，他和他儿子并弟兄共12人。第六是布基亚，他和他儿子并弟兄共12人。第七是耶沙利亚、耶萨利拉，他和他儿子并弟兄共12人。第八是耶沙雅，他和他儿子并弟兄共12人。第九是马探雅，他和他儿子并弟兄共12人。第10是示每，他和他儿子并弟兄共12人。第11是亚沙列，他和他儿子并弟兄共12人。第12是哈沙比亚，他和他儿子并弟兄共12人。第13是苏巴叶，他和他儿子并弟兄共12人。第14是马他提亚，他和他儿子并弟兄共12人。第15是耶利摩，他和他儿子并弟兄共12人。第16是哈拿尼亚，他和他儿子并弟兄共12人。第17是约斯比加沙，他和他儿子并弟兄共12人。第18是哈拿尼，他和他儿子并弟兄共12人。第19是马罗提，他和他儿子并弟兄共12人。第20是以利亚他，他和他儿子并弟兄共12人。第21是何提，他和他儿子并弟兄共12人。第22是基大利提，他和他儿子并弟兄共12人。第23马哈秀，他和他儿子并弟兄共12人。第24是罗曼提以谢，他和他儿子并弟兄共12人。爱出开暖什么？Satu cu asin apurua kai ima zai tua pi tua karam pa tuaro karam
这24个人都是专家，而他们的同胞利未人也是受过训练的音乐家。这些人无论年轻年长，专家或初学的，一律用抽签决定所担任的职务。历代志上25章7节到8节。Satu suaka zaman-zaman asini pupatarvan 领受装备服饰 Gemaugal Gipadira Giskal 历代志史家为了帮助被掳归回的以色列群体和过去的历史连结起来，而写下历代志。因此，历代志的核心不只有历史，而是如何建构一座圣城，以及这个宗教信仰所需的一套制度，包含一个神圣的场所——圣殿，一群宗教服侍者、利未人与祭司，一套崇拜的方式，颂赞上主的圣乐与诗歌。今日的经文可看到圣殿服侍者的分工。有关圣乐团的服侍，大卫指派亚萨、希曼、耶杜顿3个利末宗族领袖主持礼拜。这3人是利未的儿子格顺、格辖和米拉利的后裔。亚萨等人在会幕时期就参与了服侍，他们还亲自迎接约柜来到大卫城，并在约柜前侍奉颂扬，称谢上主。当时的诗歌敬拜并不是普通的歌唱，而是类似说预言，就是带着从上主而来的权柄，宣告他的话语。丰富的服事经验让他们留下许多精彩的诗篇。从和合本可知，亚萨是诗篇50篇73到83篇的作者，希曼是写下诗篇88篇，求主眷顾这类悲伤诗的代表。诗篇89篇的作者是以探，也就是耶杜顿。这3位领袖领受从上主来的呼召，尽心装备自己，竭力服侍上主，最后成为荣耀上主的器皿。这般领受呼召、装备恩赐、服侍上主的循环，成为以色列子民的榜样。因此，从今天的经文记载中，我们可以看到3位利未领袖的后裔们也尽心侍奉，尽力学习，甚至不分程度与年龄，以抽签来分配服侍的职务。音乐或专职的侍奉，不是按照人的心意来决定，而是照上主的恩赐与呼召。此外，接受恩赐的人也在服侍中不断操练，竭力把恩赐发挥到最好。不论所面对的侍奉或职务熟悉与否，都不用以自卑或自傲的眼光来看，反倒要以虚举的态度来领受，在装备与服侍中称颂主。长久以来，台湾基督长老教会的传道师分派皆以抽签方式决定，因此在都会成长的人可能被派到乡村传道，而出身乡村的人则可能被派到大都会去牧养。这对新任传道师与教会来说都是特别的经验，也是彼此学习、获得成长的契机。如今传道师分派制度较以往复杂，上述情境似乎逐渐消失中。另外，在强调专业养成与日益忙碌的时代背景下，弟兄姐妹对服事的心态好像也趋于保守与闪躲。不少信徒也只想处在安逸被服事的环境中，却失去领受呼召、装备与服事的热情。今日的经文值得当今的基督徒深思。Sine tu saka jaman-jaman. Saka atsua ka jam-jaman asini
papu pisu le janutin masijua tua tia gemaugau tua chua tia kipadele ai chua tia kiskau le tua tia cema tia yau ai chua tia cawan tia yau ai chua tia pisu cema sana penene tia yau sika kanan mana manga imazai kiukai aja kisiki pusensengan aja kisikau tia yau mama mautin imazai kiukai kananema auru tia kituluin tia yau saka nama ke cina na masijua tua jinilau noa cema tia nutin pinili tia nutin cioro si suji maraka kaicu la nama ke cina na masijua tua tia kitulu tia yau tua tia kipadele tua tia kisikau saka la cina na kemelam ini kamanu macau ti maju tua nema saja papusensengan ti maju cema sa papu warung tia nutin tua tia sijaulan noa cema tua tia sikipusensengan tia yau saka la cina na kemelang mapulat ai chua tia kisikau tia yau tua chua tia sikipusensengan kana sarngongo akan noya yatin ajuan na matajua tia kisikau neka nu patsugan tia yau neka anganu tia kipadele neka anganu tia sika veka kitulu tia yau caca cina na veka kisah selang tua mana sini papu warung sini papu picu noa cemat saka ai chua tia pinatsunan tu cua sisiu tia yau ai chua matiru tia maju jinau le noa cemat na makai tia maju na papulat kipadele saka papulat tua pisul kisikau le tua cemat na masang kinarevan noa cemat tia yau saka titin la cina na takalava gemaugau tua mana sini jauh le noa cemat tia nutin saja kipadele tua mana tia pisu le tia yau tua tia cawan saka nama ke cina na kisikau kipusensengan kiparain tua mana tia cemat tia yau mamana tutsua ka jaman-jaman sini papu pisu le tia nutin sa ai chua sini pakini mana tia nutin我是否会逃避教会的服事，或挑选参与何种服事？为什么？Sina itu suaka zaman-zaman auruja igaluina kinumnem latina nagamalo kinumnem ayakana pasamarau ka inuli。赏赐百般恩典并拣选人的上主，求你塑造活在恩典中的我，使我能成为荣耀与称谢你的子民。求你使我有勇气领受你的呼召，有智慧接受你的装备，怀着盼望的坚定服侍你，成为信徒与子孙的榜样。奉主耶稣的圣名祈求，阿门。Mali-mali tu soal kajam-jaman nama kajina na misalnya selang sumupu kilaroi tua kai nua cemat la capina ene saja pasosuin saja kisah mulai aki pusensengan tua sini papusensengan nua tia cemas imazai tua tia kiokai yau saka mali-mali saka nujo ini kana malungwa aku sini pasmarau dan menuna pazeka tanga saka mali-mali lajina na suliva tu tua tia kini adavan大家平安。